ole voin hi date ni som pasari tla som pakhat sang ni som ni pathum ani a chuan voin a hianin jiwa kan subject revelation velte result check turing kan kal dona chuanin tuna hianin Christian basi tangin e fancy kan tan pheime ka chuan jiu kal tur hianin fancy tlan lut lo khan tlan tlang mai tur ani a chuanin voin video pic hi subject revelation emo e thil dang boina oma education department e kalkan ngai khanin e mani poa ol sam tak kan ti theinang khanin e voin video pic hi chu siam kanide wer ani flyover bi chi thaliam ta lok ka an hon thar chau khania chuanin hi jiu kaltur le airport kaltur tan khanin rem chang min siam na sa em ema nidanga tarkar khat chuang vel traffic jam awanga hun kan man na khanin tuna chuanin darkar chan ve don vel chau hun kan man pha live flyover bridge oma wang hianin veiva ati ol sam em ema traffic jam ati tlem hle ani ale jiu kan thleng phei to jiu hi malama tang le nung lam tang na lu theya chuan tuna hen main gate ring kan lut to na achung kan tlan mek ka chuan kan kal tum na kha education department ani ti kan hriat kha tha chuanin gate a khanin kan kal tum na kamin lo zo thina wang khan education department ting kan chang mai nga chuanin mani a wheel nei lo kha po khan uber vela kan kal ka chuan atlan lut lang vek theya ani lo pam gate chuk khanin tuk tuk mang khan cheng som chau khan akal phei thei bokani subject revelation to khan cyber kan kalma sakanga ya headline hi jiu cyber ani chuan subject revelation form kha cyber tangheng kan fill upanga chuan subject revelation man kha subject pakhata zanga somthungvel ni ta in ka ria ka chiang ta che lawa chuan cyber fee kha kan pek ve ngai thina chuan awai hian zor somnga velte ani thina ni ale tuna hian motor park na tangin kan kalna tur lampang education department building kan pan pheile dona motor park na tang hian building hi a hlavak lawa chong kan ma building hi kan kalna tur chu ani hei examiner thut na building khania chuan subject kan re evaluate khan hemi building a hen submit turania chuanin
chumi ni lawa subject drop du in lo nei kha chuan hemi anung lampang building engi kha IUMS submit turania khami kan subject drop du ka kan ma kan building mu me ki hi IUMS building chu ani ve thunga office kan lu ma hian ta hian ming sia photo ni a chera khan ming sia nan da chuan tuna hianin IUMS office kan pan chau me kani wa luke ke kangaya munte hi pil ril reu khop maya ti hian kan lut pheanga midang ti tur kha an lo omnol poka chuan kanin kha khom deng nu poka voi khata lu kha arem lem lo wang khanin te namal te in kanin lu chok don ani